This is Mathulele Broadcasting Corporation. Inkunzi yamantuwa evele ngesiphaqa kwelasekoloni iqanda lengwenya elafuka yeminyaka elikhulu namathuba amabili lane lathi ngokuqalisela kwazamazama umhlaba wonke sizibo abayengana bekade satsha kanti silele ubulembu imbali eqhaza ebusika ezinye zikhulula impoko ingubo ekade yafunwa ngabethwakazi okwaminyaka leminyaka besenkangala babengazi ukuthi intathu izala ngokufakwenye suke sizele sebeselile bethenga umhlambi kazelisile kade abazwa bezakweliswa impoko lethenga ngokuvele entathamisa yaphula amadosimele alahlekelwa ngamaxesha akade bakezi iminyaka yona sezabona impoko nyamalala wavuvuka watathawa walasekoloni izile lidumakansi inkunzi yamantuwa evele ngesiphaqa kwelasekoloni iqanda lengwenya elafuka yeminyaka elikhulu namathuba amabili lane lathi ngokuthamisela kwazamazama umhlaba wonke sizibo abayengana bekade satsha kanti silele ubulembu imbali eqhaza ebusika ezinye zikhulula impoko ingubo ekade yafunwa ngabethwakazi okwaminyaka leminyaka Thatheni imikhondo nibambe nibamsele phezulu mawe njalo zosala phansi. Thatheni imikhondo nibambe siphakamisele phezulu mawe njalo zosala phansi. Zakwela usukume njalo songela ezinye izithekeli zethu Nakashongo njalo kandaba. Thanda ukuthi samukele Salibonani zihlobo Siyalibonga njeke inkunzi yamantuwa evele ngesiphaqa kwelasekoloni iqanda lengwenya elafuka yeminyaka elikhulu namathuba amabili lane lathi ngokuthamisela kwazamazama umhlaba wonke sizibo abayengana bekade satsha kanti silele ubulembu imbali eqhaza ebusika ezinye zikhulula impoko ingubo ekade yafunwa ngabethwakazi okwaminyaka leminyaka
Hayihlale phansi ibambe umthetho. Hayihlale phansi ibambe umthetho. Hayihlale phansi ibambe umthetho. Hayihlale phansi ibambe umthetho. Hayi ayiboni into zakhe. Hayihlale phansi ibambe umthetho. Hayihlale phansi ibambe umthetho. Hayihlale phansi ibambe umthetho. Hayihlale phansi ibambe umthetho. Dala la. Dala la. Dala la. Dala la. Dala la. Ayishingi insizwe ayibambe. Hayihlale phansi ibambe umthetho. Right. Hayihlale phansi ibambe umthetho. Okay, Mabuto. Awukakalungi kahle isigodlweni. So nje lapha besikhombisa ama-station. So sizota. Yeah, the kids, Amachiki and Gena Royal House. This is what they are doing. Girls from Matebelele. Man of the match, Chief, with Amabuto Ake, escorting him to the stage.
Ay boka tusuthatha nje befuna ukuphuma befuna ukuvela yebo hayi uyakubona bhuti awungahluphi kuma kamera nje sivela mina control Some
osongena ngomnyama nawe nsizwa sobaleka asambambe sibulewe osongena ngomnyama nawe nsizwa sobaleka asambambe sibulewe osongena ngomnyama nawe nsizwa sobaleka asambambe sibulewe
Matrilineal Broadcasting Corporation. Inspired, inspire.